Kaze bakunzi bacu Imurenge Amateka TV abadukurikirana kuva hatandukanye mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye. Njye kuri mikro za Imurenge Amateka TV ni Daudi mu makuru yaranze ukwezi kwa munane. Ukwezi kwa munane kuza mu mezi ya mbere byibuze ashobora kuberekiwe mu Abanyamurenge benshi muri genocide iri gukorerwa Abanyamurenge mu gihugu ca Kongo. Kaze makuru yacu yaranze ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2020. Imirwano ikomeje kuba mu gace ka Kivu y'Amajepfo mu gihugu ca Kongo, aho ku minsi 31 y'ukwezi kwa munane hongeye kubura imirwano mu gace ka Biraro mbiri, imirwano ikomeye. Mu gice cyacu cya kabiri mu makuru yaranze ukwezi kwa munane turaza kugenda dukora kandi ku ruzinduko rw'intumwa ya perezida muri Minembwe rwo ku minsi 29 muri ku kwezi kwa munane Tome Tambwe watumwe na perezida ndetse akaba n'umujyanama wa perezida bwana Felix Tshisekedi wagiriye uruzinduko rwe muri Minembwe. Turagaruka twibanda kuri urwo rugendo rwe mu kiganiro cyacu cya kabiri cyangwa mu gice cyacu cya kabiri. Ku minsi 5 y'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2020 mu karere ka Minembwe cyangwa ikirere hagaragayemo indege nyinshi zitandukanye zari zateye abaturage cyangwa zazanye ihungabana ku baturage bo mu gace ka Minembwe, aho bagize ubwoba cyangwa baterwa ubwoba n'izo ndege. Ariko ubwo bwoko bw'izo ndege bwari bwanditseho izina rya MONUSCO, aho ababisobanura bagiye bavuga ko ari indege zari zizanye abasirikari bahindurwaga ba MONUSCO babarizwa muri ako gace, ndetse n'abapilote bashasha bigaga gutwara indege muri ako gace cyangwa bigaga gukoresha ico kirere cya Minembwe gishasha batari bamenyereye. Ku minsi 5 y'ukwezi kwa munane mwaka w'ibihumbi 2020 kandi nibwo indege y'umushinga wa PAMO cyangwa umushinga wa aide humanitaire yituye ku kibuga gikuru cya Minembwe ku kiziba muri uyu mwaka muri ku kwezi kwa munane ku itariki 50 z'ukwezi kwa munane. Bikabivugwa ko uruzinduko cyangwa urugendo rw'iyo ndege yarije kwigamiriye yako gace ka Minembwe no kureba imibereho y'ubuzima bw'abaturage, ariko kuva kuri iyo minsi 5 nta bufasha cyangwa icyo aricyo cyose kirabasha kugera ku baturage bari kwicwa n'inzara cyangwa abaturage bibasiwe n'inzara bakuwe mu duce twabo dutandukanye muri ako gace ka Minembwe. Abahunze bava mu turere dutandukanye cyane cyane Abanyamurenge basenyewe, harimo uduce inkengero za Minembwe ndetse n'abandi bava mu duce twa Mibunda na za Ndondo ndetse n'ahandi basenyewe bakanyagirwa imitungo yabo bakicirwa. Ku minsi 8 kandi y'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2020 abaturage b'Abanyamurenge bongeye kugabwaho igitero simusiga, igitero cari kibi cyane ahitwa Igatanda hafi ya Gwisankuku. Ico gitero cari gabwe n'ingabo za leta zikomeje kwibasira bamwe mu baturage cyangwa urubyiruko rw'abaturage rugerageza kugenda ruramira abaturage babo cyangwa ababyeyi babo bagenda bakorerwa ihohoterwa ritara indengakamere cyangwa ubwicanyi ndengakamere muri ico gihugu cya Kongo. Ihohoterwa rikorwa n'Igisirikare cya Kongo cya FARDC ku bufatanye n'Inyeshamba za Mayimayi bahuje imigambi mu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamurenge muri ico gihugu cya Kongo. Ku minsi 14 y'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2020 abungeri barahitwaga Fugwe bagabweho igitero n'izo Nyeshamba za Mayimayi ndetse inka ziza kunyagwa, aho barashe abungeri baraho umwe agahita ahasiga ubuzima cyangwa akahagwa muri ako gace ka Gafugwe. Nanone nk'uko bisanzwe bimenyerewe ku minsi 13 y'ukwezi kwa munane nibwo Abanyamurenge bibutse bene wabo biciwe mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi bazira uko baremwe bishwe ku minsi 13 y'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2004. Abanyamurenge ku isi hose babonye amahirwe ahatandukanye yo kwibuka inzirakarengane z'ababo bishwe. Ico bagarukaho bose no kubona ubutabera ndetse bagenda bagaruka no gukarengane n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa Abanyamurenge, aho amahanga akomeje kurebera ndetse umunyamurenge agasa n'uri mwisi ye kandi yicwa uko bukeye no ko bwije. Ariko igitangaje n'ikibabaje nuko abantu bakomeje kurebera
bigaragara ko umunyamurenge atitaweho mu buryo bumwe na bumwe kubera akarengane k'imyaka myinshi cyangwa akarengane kigenda kagaruka inshuro nyinshi zitandukanye, byibuze hatagira abagerageza cyangwa bagira uruhare mu kuba bakemura ikibazo cy'ako karengane gakorerwa abanyamurenge kihohoterwa mu gihugu cya Kongo. Ku minsi 15 y'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020 muri Minembwe, abatandukanye abari bafite ubushobozi icyo gihe bagiye haha ibiryo kubera amakuru yagiye acacara cyangwa ahatandukanye y'ubuhanuzi bivugwa ko imirwano ishobora kuba yagenda yubura mu minsi mike cyane iri imbere muri gakondo y'Imurenge cyangwa Imurenge mu duce dutandukanye, aho ayo makuru yagiye agera mu baturage wari ufite ubushobozi yagiye agura ibiryo cyangwa ahaha mu buryo bwumvikana. Ubwicanyi bwakorewe abaturage b'Abanyamurenge mu gace ka Gatobwe bukozwe n'Igisirikare kandi cya FARDC. Ubu bwicanyi buragaragaza urwego jenoside, imitegurire ya jenoside mu bugome yateguweho. Ubu bwicanyi kandi bwagaragayemo imivugire ikangurira abaturage b'abafurero n'abaturage bandi moko, imivugire ikorwa n'Igisirikare yakoreshejwe n'umuyobozi w'Igisirikare ukomoka mu bwoko bw'abafurero muri ako gace ka Gatobwe, aho yagiye kangurira bene wabo kwimira Abanyamurenge cyangwa kurinda Abanyamurenge inzira zose bashobora kwifashisha ndetse no kubakomeza kubakubira muri ako gace kugira ngo batabasha gukomeza kuva muri ako gace ka Gatobwe. Uwo musirikare kandi imvugo ze zirakangurira abaturage gukorera Abanyamurenge jenoside bivuye inyuma. Uwo musirikare witwa Bigaya rero n'umukoroneri ukomoka mu bwoko bw'abafurero wavuze ngo aho kubona umunyamurenge agenda aba ashimishwa no kubona umunyamurenge ari mu isanduka ari umufu. Ni mu gihe gusa inzego za gisirikari arizo zigenda zibasira ubuzima bw'inzirakarengane z'Abanyamurenge, aho abayobozi ba gisirikare bareba intara ya Kivu y'Amajyepfo bagaragaza imivugire itari myiza cyane, imivugire irimo urwango ndetse ihamagarira abandi baturage b'Abanyekongo kwica ubuzima bw'Abanyamurenge no kurandura ubuzima bw'Abanyamurenge. Harimo umuvugizi wa gisirikare ndetse harimo n'undi muyobozi wa gisirikare ugenda ukoresha imvugo zitandukanye. Abanyepolitike nabo ugasanga baragenda batuma intumwa ku Banyamurenge, gusa Abanyamurenge baricwa ariko Abanyamurenge ugasanga nibo boherejweho intumwa. Imivugire ya gisirikare cyangwa imvugo abasirikare bagenda bakoresha n'imvugo za politike zitari mu rwego rw'abarindira abaturage umutekano. Bigaragara ko igisirikare cya Kongo kireba abaturage mu gace ka Kivu y'Amajyepfo kitari mu murongo w'igisirikare, ahubwo bari mu murongo wa politike mbi yo kwica abaturage dushingiye ku mvugo bagenda bakoresha. No kuvuga igisirikare kiri muri politike y'ubwicanyi, aho cyataye inshingano zo kurinda abaturage, kandi igisirikare kitagomba gukina imikino ya politike, cyane cyane imikino y'ubwicanyi budashingiye ku mpamvu izo arizo zose. Ubwicanyi ndengakamere buri gukorerwa Abanyamurenge bufite intego yo kubirukana mu gihugu cya Kongo, aho abaturage bagenda bavuga ngo bagomba gusubira mu Rwanda. Ibi abasirikare benshi baragaragara muri izi mvugo. Ubwo bwicanyi bukaba bwarakozwe ku minsi 24 y'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020. Ubwicanyi bwakozwe n'uwo mukoroneri wa FARDC ku bufatanye n'umurevera witwa Rubi. Ku minsi 29 y'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020, intumwa kandi ya perezida w'igihugu cya Kongo Bwana Felix Tshisekedi yoherejwe muri Minembwe witwa Tomitambwe, akaba yarasuye umujyi wa Minembwe ku nshuro nyinshi cyane. Leta ya Kongo yohereje intumwa cyangwa delegation muri ako gace ka Minembwe, ariko izo delegation ugasanga ziragenda zikorana ibiganiro cyangwa izoherejwe ku baturage b'Abanyamurenge gusa, mu gihe abandi baturage batoherezwaho intumwa. Aha hari kwibaza izi ngendo cyangwa izi ntumwa niba ari amakuru nyabakizi bazishaka kuba Nyamurenge. Turagenda ducukumbura bimwe mu bigenza aba bantu ndetse turebe n'ibibazo bagenda babaza abaturage cyangwa bagenda bagarukaho babaza abaturage bitandukanye. Iyo ntumwa ya perezida Tomitambwe umunsi yageze mu Minembwe, inka zahise zinyagwa. Mu birometero bike uva muri Minembwe werekeza mu gace ka Gahwera, aho izo nka
aho izo nka zarimo abungeri batatu, ariko abungeri ntabwo babashe kwicwa cyangwa bahasize ubuzima. Abasesenguzi bakagenda bavuga ko kuticwa kw'abungeri habayeho ibiganiro by'abasirikare n'izo nyeshamba za mayimayi, ndetse kubera iyo ntumwa ya perezida basabwe kutica abo baturage bari bafashwe cyangwa bari bafashwe n'izo nyeshamba ku bufatanye n'igisirikare, aho bababwiye ko kwica abaturage intumwa za perezida ziri muri Minembwe ishobora kuba imbarutso y'ikibazo cy'umutekano muke kuri izo ntumwa zari zatumwe na perezida w'icyo gihugu cya Kongo bwana Felix Tshisekedi. Ku minsi 30 y'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020 ahitwa mu Rubumba, aho ni hafi ya Gweba, hongeye kugabwa igitero ku bungeri bari baragiye inkaho. Icyo gitero kikaba cararasiwemo abungeri, aho umwe yarashwe arakomereka cyane n'izo nyeshamba za mayimayi amasasu arenga 3. Ku minsi 31 y'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020 ahitwa Biraro Mbiri habereye imirwano. Byibuze yamaze igihe cy'umunsi wose iyi mirwano n'imirwano yari ikomeye cyane. Igisirikare cya leta rero n'inyeshamba za mayimayi ku bufatanye n'izindi nyeshamba ziva mu bihugu by'abaturanyi barwanye n'abaturage birwanaho, ubwo barwaniye muri ako gace gusa ni mu birometero bike uva mu mujyi wa Mikenke. Ako gace kitwa Biraro Mbiri n'ibirindiro zarimo umwanzi wa mayimayi. Ibyo birindiro rero bikaba bitakiri mu maboko y'umwanzi wa mayimayi kugeza aya masaha. Mu mateka y'ibitero, iki kikaba kibaye igitero cya gatatu gikozwe n'abaturage birwanaho b'Abanyamurenge, igitero gikomeye cyo ku nshuro ya gatatu, ubwo bagerageza byibuze nabo gutera no kuja kugarura inka zabo mu birindiro by'inyeshamba. Iki gitero byibuze iminota 50 yo mu masaha y'igitondo cyo ku minsi 31 y'ukwezi kwa munani mwaka wa 2020, byibuze iminota 30 yabaye umwanzi bamaze kumukura muri pozisiyo y'ako gace cyangwa mu birindiro by'ako gace, aho bakomeje kurwanira mu nkengero, ariko byaje kugana ku masaha y'umugoroba abaturage birwanaho bamaze gusa n'abegukanye intsinzi y'ako gace kari basiwe n'abanzi cyangwa kari birindiro bikomeye by'umwanzi.